Nyobain nasi goreng khas Aceh di Daus. Ini dia guys, nasi goreng khas Aceh ya. Nasi goreng Aceh sejak 1970 guys. Nasi goreng telur harganya 15.000 ya. Ini ada kerupuk sama timun guys. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk tambah nasi goreng enak banget. Nasi gorengnya enak banget guys. Kalian wajib cobain sih guys. Nasi goreng setelah dimakan pakai telur rasanya tambah enak guys. Ini ada rendangnya guys. Kita makan pakai nasi goreng. Nasi goreng pakai rendang enak banget. Bener-bener ketagihan banget sih makan nasi goreng di sini guys. Request makanan apa lagi guys buat kita review, komen di samping ya.